yitwa Ismael Mwanafunzi, umunyamakuru wamenyekanye kubera ubuhanga bwo gukora ibiganiro bicukumbuye ndetse birimo ubuhanga rwose bugaragara. Kuri ubu ngubu inkuru ibabaje iri gucicikana henshi ku mbuga nuko urubuga rwe cyangwa se channel ye ya YouTube itari kugaragara ku rubuga rwa YouTube. Hari inkuru nyinshi ziri kugaruka ku mpamvu zishobora kuba zateye kuzimira kw'iyi channel, dore ko uri kujya kuyijyaho wakirika kuri link ubwayo YouTube ikakwihera message ikubwira yuko uwo murongo wakuweho na YouTube. Dore rero impamvu zishobora kuba zateye YouTube gukuraho urubuga rwa Mwanafunzi. Impamvu ya mbere ni ukubera ashobora kuba yarakoze amakosa amwe YouTube idashobora kwihanganira. Gusa icyo wamenya ahangaha ni uko YouTube iyo yikoreye amakosa ntago igihano iguhanisha ari ugukuraho umurongo cyangwa se gusiba channel yawe. Ibi ngibi ni ibintu biba ari uko baguhaye gasopo eshatu. Gasopo ya mbere ntacyo bagukoraho, gusa barakumenyesha bakakubwira yuko ushobora kuzatakaza uburenganzira bwo kugira icyo ukura mu biganiro ukora. Ahangaha nimvuga gutya wumve ko niba wari ufite channel ikurikirwa ikaba ihembwa, bayikura muri channel zihembwa. Ikindi kintu cya kabiri, iyo ukoze ikosa ku nshuro ya kabiri baguhanisha kugufunga amezi 3 udakora, utaplodinga, udashyiraho ifoto, udashyiraho video kuri channel yawe. Ku nshuro ya gatatu iyo usubiyemo iryo kosa niho YouTube ifata umwanzuro wo kuba yagukura ku rubuga rwayo. Ngira ngo ahangaha byumvikane neza, iyo bagukuye ku rubuga rwa YouTube bivuze yuko udashobora kongera kugarukaho. Gusa ahangaha ntibivuze yuko Mwanafunzi atazagaruka. Ashobora gushaka indi channel akayifungura akongera agashyiraho ibiganiro. Ntago kumukuraho bivuze yuko umunsi YouTube izumva ijwi rye bazongera bakamufunga. Dore rero bimwe mu bintu bishobora kuba byateye channel ya Mwanafunzi kuba yafunzwe. Ikintu cya mbere, YouTube ikintu yamaze gukaza ni ibintu bigendanye n'ibiganiro cyangwa se na documentaire zigendanye cyane cyane na politiki. Iyo babona ukora ibiganiro cyane cyane byibanda kuri politike, bashobora rimwe na rimwe guhagarika channel yawe. Gusa ariko nanone ibi ngibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Hariho ahantu muri buze kumva bavuga yuko biri guterwa na cya gihugu kitwegereye kiri hirya, bavuga yuko gishobora kuba cyishyuye amafaranga YouTube ngo ikureho umurongo wa Mwanafunzi. Gusa ibyo ngibyo mubifate ko atari ukuri, kuko YouTube ikuraho channel igihe gusa utubahirije amategeko yayo, kandi amategeko yayo rimwe na rimwe akontororwa n'amarobo. Gusa iyo bigeze gufata umwanzuro wo gukuraho channel, icyo gihe biba byagaragaye ko hajemo n'abantu. Ni ukuvuga ngo abakozi ba YouTube baba baje bakagenzura neza yuko bagiye gukuraho umurongo nta kosa bafite. Gusa nanone haracyari icyizere yuko channel ya Mwanafunzi yagaruka, kuko YouTube yikuyeho channel yawe igusigira ahantu ugomba kujya gutanga ubujurire. Bityo rero abakunzi mwese ba Mwanafunzi ntimuhangayike, kuko ushobora kujya kubona ukabona iragarutse. Ikindi kintu cy'ingenzi nanone YouTube yanga ni igihe ushobora kuba urimo urakoresha inanga cyangwa se umuziki, uwo muziki nyirawo akaba yamaze gutanga ikirego kuri YouTube yuko uri gukoresha umuziki utaramwishyuye. Iyi nayo ishobora kuba iri muri imwe mu mpamvu zishobora kuba zatumye channel ya Mwanafunzi ifungwa. Gusa ariko si cyane cyane bikunda kuba, dore yuko YouTube nayo ubwayo hari imiziki yemera ikabwira abantu ko bashobora kuyikoresha, wayikoresha channel yawe igashobora kuba itafunga. Ikindi kintu none cy'umwihariko gishobora kuba cyatumye channel ya Mwanafunzi ivaho ni iki ngiki: gukora agashyiramo
amavideo ashobora kuba adafitiye uburenganzira. Ibi bishatse kuvuga iki? Ushobora gukoresha clip cyangwa se agace ka video muri video yawe, nubwo washyizemo ijwi ryawe, nubwo wakoze ibintu byose bikaba ari ibyawe, ariko ako gace kakaba atari akawe. Ibyo nabyo YouTube yibibonye ikabibona inshuro zirenze 3 nk'uko twabivuze, ishobora gufata umwanzuro wo guhagarika channel yawe. Ikindi kintu nanone aricyo cya nyuma, cyane cyane turi gukeka ko gishobora kuba cyatumye channel ya Mwanafunzi ifungwa, ni ikintu kijyanye na thumbnail. Thumbnail ni ukuvuga gukora video ku buryo ishusho uza gushyiramo umuntu najya kwireba ayireba akayikandaho, akaba ariyo ituma umuntu akanda kuri iyo video. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu kirimo no gutuma amacano menshi mw'iki gihe arimo arasibwa. Ikintu kijyanye no gukora thumbnail, birasaba gukora thumbnail ituma amategeko ya YouTube atagongwa. Ikindi kintu gishobora kuba cyatumye channel ya Mwanafunzi ivaho ni iki ngiki. Ishobora kuba ari uburyo akoramo thumbnail. Ni ukuvuga ngo iyo ukora thumbnail cyangwa se ifoto ituma umuntu akanda kuri video yawe, ugerageza kuyikora ku buryo hatagomba kuzamo ibintu bishobora kuba byakanga ababireba, bishobora kuba byabakura umutima, ndetse kandi bishobora kuba byemewe kuba byarebwa n'abantu bose. Ibyo ngibyo twavugamo nk'igihe uri gukora thumbnail ugashyiramo amasasu, ugashyiramo imiriro, ugashyiramo amaraso. Ibyo bintu ntabwo byemewe na YouTube. Bisaba kubikora wabyitondeye kandi ukirinda kubikoresha. Rero nabyo bishobora kuba biri mu mpamvu zatumye channel isibwa. Rero mukomeze mudukurikire, turaza kubamenyesha n'ibindi dushobora kuba twabona bijyanye no kuba channel ya Mwanafunzi itarimo iragaragara. Murakoze.